Malakal changder chai nyor kedung dit media. Chang bakel ka pai bangwan. Karon kini dangrau. Di jandangrau. Di tiech. Kan mak bangut gok. Lanung yelar ni chang kedung dit media an wane. Katin tuwa ke Junub Sudan. Kan win mon da dien. Dung dit media larai nitin ke perpali store ni. Lai store ni nat. Nei de content ke personalities ti George. Wi mon kena Junub Sudan. Lanung ni yak bar la suk lari katin lado roga Junub kena win mon da dien. Lanung ni yak update katin dialin konde tuwagre doaran kena win mon da dien. Mela lar ne ni chang kedung din media wan me kelib da ke nak bar konti. Ewo yene ko tungo ti la lenga ne mi kiran jo me la jak online bi share ke bi like. En wo share like ke share ko tung wan ken ba ko chup ka benne konti lenga tung Nuer ne me ba ja lenga ro je me mala ko dung din media. En wala ke changa ba kel ka pai ba wan che ka ta cha kalat ba ga yenung tu lo re tot ri le nyam ba ko ba jode rin mi chalat ge ba nora ba farnal state la ge ba nora farnal li James Koang Chuol Ranley roi mi chalat e ko ni dang rawti jen ba ko ra jode mo go ne yo yene ko dia le tung Nuer pia ta na ba ko lan ni je pia le James Koang Chuol charwai ka radio tamazuch ka changa die ka pai bangwan ne pan she muktab de she dul ka makal she kwar kon la wazir ne ke kana ji kuma gade saka chol be ka balad wone ne makal trade ka dwal ko te ko kor mala rode be ka makal jata danen ba ko kor chelat kara ye yo kwen ka radio tamazuch chelat go kor be ka makal ka jen ka ayot ka northern Jonglei nei de kon de jen ka northern Jonglei ka chap gawer la chap ayot la chap Fangak ti charo dien mat ka chap nyrol la chap loka so ne re armat kel men ken jal kel ka to nang kor ka makal so raje mo jaro de tin ke kon india lin kon en kon bo ko social media we kon mobilization and work ka area of ayot kande piji wonde ka nyrol so no me ku Koang Chuol rai pan ka radio tamazuch raje law e governor of Apnal state milan concerns of the government kumede metetin ne kumente ke jub en won ne chole gu manan jen ka ayot la gu mbuske guk ni Makuach Tut Bol yo je wo yen chwara baka makal mi ne tara kor wi aka ayot ke wi abor ka Jonglei State so raje mo jen konte raje me lade jenni chwala ne to bat me yela na do mobilization we ka work but wo go te kor ka makal so ret ko joga Makuach jini chube makal wur ka ayot ko to kuma ka ayot ke wur ka bor ko to kuma bor agenda topic jaro roi kon jode me manne kuna te t-shirt kon gatin ku rai mi si jeno hel ro ko de Koang Chuol Ranley lar ki charolut jen question dar man ra jode men lar ne ko mi si jegen video me share ne di wan ban te mo bawaling ku Koang Chuol Ranley ram kel mi right person mi de ji Fangak bel ke wo chwara kur kap ka makal ka ta da ne guje me je roi ge je me no ne te mo ge je Koang Chuol take a center of all this problem. Big deal to walk up Apnal state, northern Jonglei. Ted Darian Bulunu minen con displacement and take another. Machi kind deal displaced. Mo one go long chuk. Min chicken deal displaced can jikai. A Koang Chuol Ranley. Yen take a goo tat. Can a goo Jan. Kamoy moy Nuer ka te jarol ka makal ya wadra jaw in bed ane ra ya displaced so we hope this story ngai kon clear and displacement ka makal ka choy chui ka na ki stand Nuer kelew Koang Chuol Ranley melele so mi chi we bi ka Fangak ye bi ka Fangak ta na liu na ka Fangak da ka ya dang ni new Fangak ya dang nu was dial wona ko tunja
da Koang Chuol Ranley o gu mana ne jen ka Malakal e bu pan wa badak e bana be displaced ka tat ka na yang di jen ka Malakal kut Koang Chuol Ranley so mo ko lo no ra je me ban ra jo da ko ban linga ngwa ku mo Koang Chuol Ranley me a right person me de la re won ne e ju pan ga ki jen ba kor ka Malakal. So displacement of people like chap was his concern. Me ra je pan ga radio tamazuch ku mo ko ro ben ga Malakal e ma se wo be displacement chola je Malakal je tiang ka ID feast that kana jang already we know Malakal me dan cha no ro bu ju kan re rak cha nana na pot so the only very few Nuer to konta Malakal ka Nuer ko ar Koang Chuol lat ke la je ku mede sele ne konta Malakal ne tatin kana jang a je ru Malakal ko ye tiang ga na ti ID feast ni yen do ri ken ji ga bentin cha gwa wo de kor de betet ko wa kor tetin be displacement me did be no so no mo concern ga je mi chwe da pan ne ro ja radio tamazuch kuti la wona ne displacement of civilians ke the men mi ma gwade ye ke gwata de jega ne Koang Chuol wo jega ko mo ye jega ere you compare displacement la ro ka pan ga ke displacement la ro ka nater ke displacement na an pro la ka Malakal there you condemn the can both side ki me te belong la ne there stop no displacement na ta ka pan ga kan displacement na ta ka nater kan ko do kere je ka mu na ko na displace ka pan ga bu ko na ga ai mel bu ko na ga ba buru te ga na kor mi cha bo wo ko do control elevated spot ko do kon di code wa ga jong wa ga taxin to le ka year chang ne swam lu guard lu dit lu livestock mu la ro ka pan ga ka la ro re je ka Koang Chuol ne a cha ba la ka Malakal e cha Malakal cha be displaced la jang kana tat what does that mean ngolo ma mi nyu yu ri no shiri no chira mo ngwak me make sense as a human cha da lat chang ni jang yi kan da lat jang cha nuor ya da mo condemn ke yen dien ka fan ga ka bo kor ka Malakal when they know that and that kon ta ka Malakal kan jang ta Malakal kan de chi yen no pankin chi bana fan ga kya be displaced chi jang da lar they ngai ni ye na kor those people are defending themselves ang rodian rambe desperate mi yo Koang Chuol yen yen nuor yi chwara ba ka Malakal la yen tat kan jang ka wo do run ba do kun ba ka wadak so when you displacement of Nuer is a concern, but displacement of Tat Kanajang is a big concern. So no, one of the things when you go in Koang Chuol and Maladamo, which all my quite good gajam, came a chore and Nuer gajamo. Mulugo no about Tat Kanajang bow displaced Malakal. Mulugo no go Kurcho Bray Malakal. Come back a Kurcho Bray Nueri, but don't worry about that. Nonsense. Abang. So Roger Nan and Lunu Koang Chuol Ranley, right pan, radio tamazuch. Roger would Dung Ku Makuach, a spiritual leader, Makuach Tut. Mejian and Maweah war, Mejian and war, mobilization like about 3 months. She got war a Made, she neokin, I don't know what Rodian je. Objective material core, Karau. Number 1, a wokume, Koang Chuol Ranley, think and Neki and the Kelto. They must stop. By displacement of Nuer, one weekend Nakatin. Bombardment again, and we both carry annually. Naga kin, Naga guard kin. By stop. The one. One of the other, Chima Fangak and Eastern Jikangarada, money to Bentu. One a bully, what they are not booked in Granny. To the other court, Kuma must stop it. Objective Kalamaterako. Objective Rode. Eo Junub Sudan, Mateka Mal. Atanare Mala.
atel ram ta objective de gol mo goro go bararan din be kul subjugate ci jangor woni ne ba Nuer ba ka joj ke ba ka subjugate in the other way around du ko ken cha gorje rek ma cha loinge do lam loinge e pot kang loinge ne ro ken ne kon la de tennis ti ja yen political tennis ti yan kel ke re ma char ka loinge kel ke re ma char so ma cha ko loin people go back to the root of the agreement ma le da na ya lat ke 2018 na loitin ba nyong ware de gwi ba te ya lat ba to ngoto ba ka lat Junub Sudan bu ko loy wa kel so ram yoro ya mo ray kel milat ma kwanye there are two. Number one, a wobukume bagay stop can all invasions of the Nuer land from the displacement of people who can go the other road in. Can Nuer land road. Manu Equatoria. Michelle and Kelamoyo. Number two, a wobuken all the political detainees. So objective of that is it. A general condial, we support that. Taban Kurmi, you could continue. Trama ko long day. Mo kon la woni ne en wo cha take it liut. Chiro kap chong some months some 1 year 2 years. Tia na ro de ka. Hi wo yu ko po. Ma let kon ro kon wore o kon pal nyon loi ku the more you do delay the more bu kon pet ban pet ma me do kon long ban da kay nyon. Kal sera mo be wal pe ma kala re do hormo palle je ni no mon bum ge an mo ba tak lo jo tak mo ba bum yen be maintain she gan ko ter ko no ga jang cha kon chup ko mi kon dial at the end of it ane wo nyo wo kon enjoy kon dial that mean she a problem of how long it will take us ko kon ang fe woni so mo do an mu me ter ko in the name of this revolution that we are in today, so we support Maweah. And support, and Chonkel, Waga Malakal. Malakal, two things will happen. Ready to talk. Malakal walk up a white army, and a mix of SPLA Maigu, and a Kirjal Kelekato. Koang Chuol Ranley Bawoj. A Malakal Bawoj, a governor. Ko beteti bu tore Malakal ko wo nothing. No mo kel mbro lat kong ba wuj. Mera wude e wonene kan assortment of all those militiat ja organize kan to ya mo ga baburu to ya mo ga mai to ya mo ga dei to kwala support re ne li Uganda to. Ta makana ka Malakal ami ga na ter to ko pangak to. Kad ken ga man ken ga Malakal. Waga not display the can mannequin here. Now more God can displace can mannequin Malakal. So they will feel something. No not going to run out there big new telegador. The mannequin in a Malakal. No not going to Fangak big new tell water mannequin think Malakal. Go ngam de lari. Pula tad Malakal, ke young Malakal and de la. Could they make a coronel get the other get tad ray Fangak. Makala da keno edin wo je ne ti resilience people ne bombom to ala je Fangak he apology he do to ko chap de bo ran ngali bo ga baburi ka mai tin dit cha ga mo ka sort men of men malaysia ti arol dor kel ge lo ko ne ti la chwala ta de dor mu ni to dul kel ke once of the clan kan wor ti chwala je Fangak kan di alkel yar mat ga jang o bum ji Fangak ma de shing de far so go refresher ka Malakal me wo makwajo we support it pan chong kel ga je be chum na ga Malakal so mo ko Malakal yer gan to ko ne la de go ne be pressure be cause ka ken go Malaysia de one le ya kap to re Nuer mo ran dong no be tre Nuer bu dore ba dak Koang Chuol Ranley ba wo no ya wallo ba wo self fakir over the destruction, go all at a Malakal, which I fact, which so we support Maweah. You can't carry. Toroga can, took a kin shake run up of the day. She nang a buru be, we all about look,
ke changa die na nyin ke mala chwal tomboro ke changa die all those battles chikala successful ka spela maigo ka tomboro cha gwa dungwan ya kop cha mai dungwan ya kop as well maigo is organized there kel can other elements of the armed group they are real mat kel they are going very well ka western equatoria so governor ja let governor Putu is working very hard kel can element okay they are real mat kel plus go deputy chairman acting chairman is working politically take a coordination so tell me la mishile mulu no go to reality katibita pek that we go back to the summary ko malat kona wale Koang Chuol Ranley is calling upon leader in White Army, a spiritual leader, Makuach Tut Bol, who Jinishu Baka Malakal, and the concern and pen who Democrat Benga Malakal, Ola de Jem, Benga Malakal, but a displacement, Medid, which all a Malakali, a Guam and IDP, nothing, that we all know that no IDP, nothing, go Yaga Joera can be done, then a tat, then a young thing. So kakenda kon de alde kora jodi na wale and that we call a day dung did media and thanks ban ko ken man kala nyawal